Dulu karena kayak itu anu tipe kerai dulu di auto itu. Itu dulu pun mali. Kita sudah di perbatasan guys. Kita sudah di Palopo. Setengah 8. Kita sudah di Palopo pemirsa. Jam 7 ini atan. Setengah jam 3 itu lah. Ano bila ka to? Ano bisa di kukunin? Tabi, kamera pale. Ya, ano? Iya. Oh, mabo. Mabaw kasiyan. Pagkarayo le. Ada anak kiri itu bahaya di kiri itu kondol itu anu itu. Angin nah apa? Ba. Angin lempo. Angin lempo, angin dalan. Ah, mau saru itu angin lempo, wai. Ini alo do batur ini kibar ingin. Iyo. Oh, sandang una mama tunan tuh. Matari matam tuh. Tidur kami pia. Lempeng artis yang bangun lipu guys. Artis pagel lu bangun lipu. Batu wanita ada jaring ngeruk teh. Ini ada yang kok. Hah? Jong-jong tuh. Jong siapa le? Di gereja. Compare selip mantel. Turun kasi gimana sih sa akin po.
Mengisi buah bensin kisi kalian di pondok pisan. Tanya motor na. Tay luang yang bagi situ tuh. Tuh itu pun pertama sama. Baskia mengisi rokok puluh ni ko. Baskia. Kemana ras kena ambil minta udah mengisi yung yung parangalipan. Nami balita ata pakai barcode bisa basi ke yung parangalipan. Masa? Iyo. Nagsang seluruh Indonesia di barcode na. Jadi mabot tadi. Mabot to dulu. Pasti mabot mo to sa tiku mo to na kencang jadi enggak pernah dikontakan nih. Rata 40 seri po. Kiluya on tinusoke lamale na kibini tibus. Hindi mo kan lu Kaliakan. kaliakan guys. Ne.